ku mupaka wa Rubavu uhuza u Rwanda na Kongo. Inzego z'umutekano zakiriye General Ezekiel Gakwerere alias Sibo Stani alias J.H. Makoko. Uyu Gakwerere muri jenoside yakorewe abatutsi yari umuyobozi wungirije w'ishuri rya gisirikare rya ESO i Butare, ashinzwe ubutasi ibikorwa no guhugura babaga muri icyo kigo cya ESO i Butare. Kubera icyo abantu benshi bishimiye ifatwa rya Colonel Ezekiel, ni muntu ki? Ubwo Kapiteni Nizeyimana yategekaga abasirikare kwica umwamikazi Rozari Gicanda, mu baje mu rugo rw'umwamikazi Rozari Gicanda rwari hafi y'ibiro bya komine ya Ngoma, harimo Liyotona Bizimana bitaga Rwatsi, Liyotona Gakwerere uyu ngo wafashwe uyu munsi, na Loyizi Mazimaka hamwe na Dr. Kageruka. Bakiriye 14 harimo general umwe na major umwe. Ubu harakurikira iki kuri Muventura wabashikiriza? So igikurikiraho nkuko mubonye babatwaye n'itaye polisi batwaye, turabaha inzego zibishinzwe bagenda bakurikirana umwe ku wundi. Niba hari ufite ibyaha bya jenoside akurikiranwe ashinzwe ubutabera, niba hari ukurikiranwa ibindi byaha nawe ashyikirizwa izindi nzego zibireba, none babasigaye tubatware mutobo badafite ikintu nibura kibafata. Amateka avuga yuko umwamikazi Rozari Gicanda ni mwene Maritini Gatsinzi na Christina Makwindigiri, akaba umunyiginya w'umuhebere. Se umubyara akomoka kuri Bugingo bwa Mbabariye wa mushikazi wa Semugaza wa Kigero wa gatatu Ndabarasa. Abanyiginya babagaza abahebera bakomoka kuri Semugaza wabaye umugaba w'Urukatsa, ingabo za Katarabuhara wari mwene Semwami w'u Rwanda Mibambwe Senabyo. Nyina umubyara abumwega w'Umwararunga. Abega babararunga ni mwene Rwigema rwa Rumesambuga rwa Ruziraguhuna rwa Karuranga. Umwamikazi Rozari Gicanda yavutse mu mwaka w'1928, avukira i Bugarura Ikiziguro, ni mu Buganza bw'Amajyaruguru. Yabyirukiye mu Ndorwa aho se yari yaragiye gutura n'umuryango we. Mu mwaka w'1941 afite imyaka 13 gusa, Rozari Gicanda yatoranyijwe mu bakobwa b'uburanga buhebuje bagombaga kuvamo uwihogoza ukwiye umwami, kubera ko umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yari amaze gutandukana n'umugore we wa mbere Nyiramakomari mwene Kamugundu wo kwa Kimenyi, umwami w'Igasaka. Inda ya Nyiramakomari yasamye yavuyemo ubugira kane. Umwana Rudahigwa yabyaye akabaho niwe yise Gasibirega, abatijwe ahabwa izina rya Elizabeti, gusa yaje gupfa yishwe n'indwara itunguranye mu mwaka w'1937. Mu mwaka w'1941 ujya guhumuza, Gicanda yerekeje Ishyogwe mu rugo rw'umugabekazi w'u Rwanda Nyiramavugo Kankazi wa gatatu, mu marushanwa y'abagombaga kuvamo umwamikazi. Ayo marushanwa yari yarateguwe n'umugabekazi Kankazi na murumuna we Kabanyana, yitabiriwe n'abakobwa benshi, gusa mu ijonjora rya nyuma harimo Rosaria Mukamatara na Rosaria Gicanda. Umugabekazi Kankazi we yari yarahisemo uwamubera umukazana, umukobwa w'umwega ari we Rosaria Mukamutara mwene Sekaryongo wa Rwibishega rwa Kagara. Muri iryo jonjora rya nyuma niho umutima w'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa wabengutse umukobwa wamubera umwamikazi. Nguko ko umwamikazi Gicanda yahiriwe no gutsindira irushanwa. Ku cyumweru tariki ya 18 Mutarama mu mwaka w'1942 nibwo umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa n'umwamikazi Rozari Gicanda basezeranye imbere y'Imana mu birori byiza byari bibereye ijisho. Nyuma y'iyi mihango, Gicanda yasanze umugabo we mu ngoro y'umwami mu Rukari. Aba bombi bagiye babera abandi abakunzi b'icyitegererezo. Gicanda yabereye umujyanama mwiza umugabo we, ndetse mu birori byinshi n'inzinduko hamwe z'igihugu, nk'uko umwami yakundaga kuzikora mu Bubiligi. Mu mwaka w'1955 ndetse no mu 1958 bagiye bagaragara bari kumwe. Muri ibyo bihe umwamikazi Gicanda yari arimo afata amasomo yerekeye ubumenyi rusange bw'inyungurabwenge ndetse n'iyobokamana mu bene Bikira i Nyanza. Bitunguranye tariki ya 25 Nyakanga mu mwaka w'1959 umwami Rudahigwa atanga we na Gicanda bataribaruka umwana n'umwe. Nyuma y'ibi itariki ya 28 Nyakanga muri 59 murumuna wa Rudahigwa yima ingoma ku izina rya Kigeri wa gatanu Ndahindurwa. Uyu Ndahindurwa ni umuhungu w'umwami Musinga yabyaranye na Mukeshimana Bernadette.
nyuma y'itanga ry'umwami Rudahigwa, umwamikazi Gicanda yashegeshwe ndetse anahereranwa n'agahinda mu gihe kitari gitoya. Yakomeje kuba mu ngoro y'Irukari mu gihe umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa yari mu yindi ngoro yiwe i Nyanza ku Bigega. Ubwo ishyano ryaguriraga abanyarwanda mu Gushyingo ku ya 59, ubwo imiryango myinshi y'abatutsi yameneshwaga, umwamikazi Gicanda yagiye yakira benshi, bamwe abaha amacumbi, abandi arabafasha bakabona aho bahungira mu bindi bihugu. Imwe mu miryango yungukiye ubufasha mu mwamikazi Gicanda harimo murumuna wiwe wo kwa se wabo Aseria Bisinda. Uyu ni umubyeyi ubyara umukuru w'inganji y'u Rwanda Paul Kagame. Muri bihe Paul Kagame yari umwana muto cyane w'imyaka 2 bahunga berekeza mu gihugu cy'Ubugande. Umwamikazi we ubwe yagiye arazwa ku nkeke, akanabwirwa nabi ndetse agahamagarwa amazina amutesheje agaciro. Ibi biri mu byatumye agira igitekerezo cyo guhunga mu mwaka w'1963, nyuma gato y'ubwigenge ahunga Nyanza yerekeza iy'ubuhungiro. Ageze ku mupaka neza azirikana abo mu muryango we, nuko ibyo guhunga abitera urwatsi, asubira inyuma yerekeza i Nyanza. Nyuma yaho agarukiye yiyemeje kuba mu gihugu, yakira ibyamubaho byose, abana na nyina na barumuna be ndetse na baramukazi biwe. Aba bombi baje gusanganirwa n'igikomangoma Joseph Ruzindana, umuvandimwe wa Mutara Rudahigwa na Kigeli Ndahindurwa. Ruzindana yaravuye muri gereza ndetse n'urugo rwe rufungishijwe ijisho, nuko afata umugambi wo kwita ku muryango wa Mutara Rudahigwa. Tariki ya 2 Mata mu mwaka w'1964, Gicanda yirukanywe mu ngoro y'umwami y'Irukari ndetse anacibwa kuba i Nyanza. Gicanda na nyina umubyara muramu we igikomangoma Ruzindana, barumuna be 2 ndetse n'abisengeniza be bagiye gutura i Butare mu cyahoze cyitwa Astrida ya kera. Mu rwego rwo kubona ibibatunga, igikomangoma Ruzindana yashatse imirimo ndetse akorana umwete. Mu rugo kwa Gicanda bagiye bakira impano ndetse n'ubutumwa bw'ihumure kubera inkeke bahozwagaho n'abahezanguni ba leta ya Kayibanda. Tariki ya 15 Mata mu mwaka w'1972, igikomangoma Joseph Ruzindana yakoze impanuka mu muhanda uva i Kigali werekeza Butare maze asiga ubuzima. Nk'uko ibyako bitaza rimwe mu buzima, Gicanda yashenguwe n'umutima n'iyi nkuru, akomezwa no gusenga ndetse n'ubutumwa bw'ihumure bw'inshuti ze. Nyuma y'ibi ngibi umwamikazi Gicanda yatangiye ubucuruzi bw'amata. Vuba na bwangu ibicuruzwa bye birakundwa, abanyabutare barabikunda kuko bakundaga amata yo kwa Gicanda. Urugo rwa Gicanda rwahuraga rufunguriwe buri wese urugana, ndetse abantu benshi bagenda abamuha ubutumwa bwo gutaha ubukwe ndetse n'ibirori bitandukanye byabo. Tariki ya 2 Ukuboza mu mwaka w'1990, ingabo za FPR zateye leta y'u Rwanda y'icyo gihe. Kubw'izo mpamvu ku munsi ukurikiyeho umwamikazi Gicanda yakanzwe n'abahezanguni azira kubarizwa mu bwoko bw'abatutsi ndetse n'amasano ya hafi na bamwe mu bagize FPR. Kuba Gicanda ari nyirasenge wa Major General icyo gihe Paul Kagame ari mu buyobozi bw'igisirikare cya FPR, ibi byamuviriyemo kurazwa ku nkeke bikomeye, ahamagarwa n'abantu atazi. Ibi byaje kumubyarira indwara y'umuvuduko ukabije w'amaraso. Mu kwezi k'Ugushyingo mu mwaka w'1993 yerekeje mu gihugu cy'Ububiligi mu rwego rwo kwivuza. Nyuma yaho Gicanda amaze koroherwa, abenshi mu nshuti ziwe za hafi bamubujije guhita ataha i Rwanda bitewe n'uko iby'amacakubiri byari bigeze ahabi ndetse n'ingengabitekerezo yo kurimbura abatutsi iri hafi gushyirwa mu mugambi wayo. Ubugira kabiri yongeye kuzirikana umubyeyi we n'abisengeneza be basigaye bonyine i Rwanda, nuko agaruka muri Werurwe mu mwaka w'1994. Nyuma y'ibyumweru bikeya gusa ageze mu Rwanda, jenoside yakorewe abatutsi yahise itangira mu mpande zose z'igihugu. I Butare mu mujyi Gicanda yari atuyemo wamaze ibyumweru 2 hari agahenge, nta bwicanyi kubera ubumuntu bw'uwari umuyobozi Dr Jean Baptiste Habyarimana. Ibi byarakaje uwari perezida ya leta y'abatabazi Sindikubwabo Theodore yigira Butare, aho yatangiye imbwirwaruhame ku itariki ya 19 Mata mu mwaka w'1994, ashishikariza abantu mu mvugo izimije yise gukora akazi. Umunsi ukurikiraho nyuma y'iyo mvugo rutwitsi
kapiteni Ildefonsi Nizeyimana wari ku kigo cya ESO i Butare yatanze itegeko y'uko bajya gushaka aho Gicanda yaba aherereye. We ubwe kapiteni Ildefonsi n'abandi basirikare nka Liyetona Koloneli Muvunyi, Tarasisi n'abandi basirikare bo mu kigo cya Ngoma barimo Liyetona Bizimana wari uzwi nka Rwatsi, Koplo Aloys Mazimaka hamwe na Dr Kageruka bajyana na Koloneli Ezekiel Gakwerere uyu nguyu munsi washyikirijwe leta y'u Rwanda, berekeza mu rugo rwa Roza Gicanda. Bahasanga abandi bahigwaga bose hamwe bari batandatu, baberekeza mu busitani bw'inzu ndangamurage y'igihugu iri mu birometero bikeya uvuye aho Gicanda yari atuye. Nuko Gicanda nabo bari kumwe uko ari batandatu bose barabica. Nyuma y'iminsi ibiri basubiye mu rugo rwa Gicanda, bica nyina bari bahasize. Umwamikazi Gicanda yari umugore mwiza imbere n'inyuma, ndetse akarangwa n'ikinyabupfura n'isoni nyinshi. Nk'uko tumaze kurebera hamwe amateka y'umwamikazi Rozari Gicanda, ubwo kapiteni Nizeyimana yategekaga abasirikare kwica umwamikazi Rozari Gicanda, mu baje mu rugo rwe rw'umwamikazi Rozari Gicanda rwari hafi y'ibiro bya komine ya Ngoma harimo Liyetona Bizimana bitaga Rwatsi twamuvuzeho, Liyetona Gakwerere wafashwe uyu munsi. Ubundi we yari muntu ki? Reka turebere hamwe amateka ya Liyetona Gakwerere wafashwe uyu munsi wagize uruhare mu kwica umwamikazi wa nyuma w'u Rwanda Rozari Gicanda. Gakwerere yavutse mu mwaka w'1964, avukira muri prefecture ya Kibungo muri komine ya Rukara. Liyetona Koloneli Ezekiel Gakwerere ni umuyobozi wo mu ngabo z'umutwe wa FDLR zasize zikoze jenoside hano mu Rwanda. FDLR yagiye ikora ibikorwa by'urugomo bihungabanya umutekano w'u Rwanda kuva mu myaka y'1990, nyuma y'uko benshi mu bagize uyu mutwe bahunze igihugu cy'u Rwanda nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. FDLR yashinzwe n'abahoze ari abarwanyi mu gisirikare cya Rwanda ex-FARE ndetse n'itsinda ry'interahamwe, byombi byagize uruhare rukomeye muri jenoside yakorewe abatutsi. Ezekiel Gakwerere akomeje kuba umuyobozi wa FDLR kugeza ubu ngubu. FDLR yashyizwe ku rutonde rw'amatsinda y'iterabwoba n'ibihugu by'imiryango mpuzamahanga harimo na Amerika kubera uruhare rwabo mu bikorwa by'ubwicanyi, gufata ku ngufu abagore no gukoresha abana bato mu ntambara. Uruhare rwa Gakwerere muri FDLR rugaragaza uburyo ibibazo by'akarere bikomeje kuba ingorabahizi, cyane cyane ku bijyanye n'ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 no gukomeza guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka, umutwe wa 23 washyikirije Koloneli Ezekiel Gakwerere w'u Rwanda yagiye arangwa no gukomeza kwinjiza urubyiruko rutoya muri FDLR. Aba ni bamwe yagiye yinjizamo. Dans les fronts de Alimbongo, ils sont ici présents, ce sont les FDLR, les FARDC. Ici ce sont les groupes. Ah, c'est le FARDC. Oui, oui. Vous savez FARDC? Oui. On a pas aligné. Non. Gardez. Hop. Immobile. Ici, c'est le groupe des Wazalendo. Eh, les Alendo. Aligné. Non. Oh, oh, wow, Aboudjou. Wazalendo. Ok. Enfin, c'est le groupe des FDLR. Ok, ça ce sont des FDLR. Mais Iya, toi tu as quel âge? Pourquoi vous faites mieux que vous faites mieux que tu milites? Il a 13 ans. Ouais, ouais. Le gouvernement travaille avec ces gens. Voilà tout pour la présentation. Merci beaucoup, mon colonel. Chers compatriotes, nous avons présenté les capturés, parmi lesquels on trouve les génocidaires FDLR, les mineurs. Ainsi, nous interpellons la communauté internationale du soutien de la MONUSCO et toutes les forces étrangères à cette coalition qui tue nos populations. Nous réitérons notre engagement indéfectible à protéger la population civile.